अहनबद यामना मरुइबा पाव अमदि थमजगे एलएम खौटेन सुरासनपुर यूपीएससी एग्जाम सेंटर हांगनब तक्सिनख्रे स्टेट असि सुरासनपुर एमएलए हानगी डीजीपी एलएम खौटेन यूनिट पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की चेयरमैन दा मनोज सोनी द यूपीएससी अमदि एसएससी की एग्जाम थानिंगबसिंग सेंटर अमा सुरासनपुर हांगबिनब थासी की कुनगनिथोइ द सिटी इदुना खंगनख्रे हाइरि एलएम खौटेन यूपीएससी की चेयरमैन द थाकिबा सिटी द हाइरिबदि मेजोरिटी मैते अमदि कुकी जो ट्राइब की थानिपान हेलब खंगलुकी इरांग असि लोइसिनबगी ममी ताद्री आइजोलदा मखा की लंबी चटपद पुंग 19 चंगी लागलिबा यूपीएससी 2024 की एग्जाम थानिंगबसिंग येंगदुना सुरासनपुर सेंटर हांगबियु हाइरि कुकी मिलिटेंट्सिंगना kapsillakpada pokhaihwdava bom ama leinaram khulda ngasi pangle Bisnupur district ke Nambon police ke manung chana leinaram khulda ngarang nungthin pung ahumrom taba matamda kuki militantsingna nongmai round ke amarom masing khangdana kapsillakhiba amadi bom kapsillakhiba aduda pokhaihwdava bom ama ngasi leinaram khulda phangle hairi pause asina phangba paugi matungna di pokhaihwdava bom adu mafam adugi khulngak ithabuk toriba khunja singna bunker amagi manakta tarakhibani yengbada bom adu local mate mali karigomba bom adu pokhairamba tarabadi mafam aduda leiba khulngak खुंजा volunteer के आसी अना नंगंबा याई हाइरी बम अदु थेंगनर खिबा गलोइना खुंजा सिंग पुलिस ता पाउ पिख्रे हाइरी मफम अदुगी खुंजा सिंग न फुंगदोरपगी मतुंग इनदि कुकी मिलिटेंट सिंग न नोंमै काप थरखिबा असि ngasi ga thana numit mari ni surakle maram asina manipur lengak na thubu matam da mideng sangbiduna kuki militant sing taktok piyu loina na miyam bu pung phana ngak sena bathabuk lokat piyu miyam gi punsi amadi lanthum ngak senba ngamdraba central force sing mafam adudagi lauthok piro miyam na khul asingak serege haiki अदुगो मथंगे अपडेट असना खुलंगाकपा अथौबा किरण की अरोइबा मथौ मंगम ngasi पांगथोखरे हौखिबा फेब्रुवारी 28 की पुंग 3:45 रोम ताबा मतमदा कुकीसिंगना नोंमै kapsillakpadagi निंगथौ कुंग शांतिदा लेबा बंकर निंखाइरकपदगी लेखिद्रबा वरेपम किरण अपोकपा इबोमसागी अरोइबा मथौ मंगम ngasi पांगथोखरे अदुगा मथंगे अपडेट असना सिक्योरिटी फोर्स न चथब ऑपरेशन दा खुटलाई कया फागत पंगमले सिक्योरिटी फोर्स न लमदम सिगी सिंग अमसुंग तमगी सिंगरिंग अवेबम फम सिंग द ऑपरेशन से थदुना थी हुंबगी थबुक मखाता न चथब ओइन इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइनाम सौंबोंगदगी लिलोंग अतौ खोंगफावगी मनुंग द खुटलाई अमदि पोखाइबा याबा मचा कया फागत पंगमख्रे हाइरिबम फम सिंग असिदा ngarang सिक्योरिटी फोर्स की कंगुना थी हुंबगी थबुक चथबदा यंखै का माथोई एमएम की मोटर सेल अमका पयारिबा 9 एमएम की मरु तरागा माथोई डिटोनेटर याउदबा 13 एच ग्रेनेड अहुम इंस्टूगी ओइबा मोटर सेल मंगा यंखैगा मारफुगा माथोई एमएम मोटर सेल मंगा अमदि बैटरी यावबा कैनवुड वायरलेस सेट अमा रिकवर तौबंगमले हाइन मणिपुरी पुलिस न थादोरप सेरोल अमना खंगलगली सेरोल असिना मखाता न हाइबदि अकनबा सेक्शन थौरांगी मरकता नोंगमदा संगदबा याद्र पोलम सिंग पुसिलक गाड़ी सा सनी को तारागा माथोई नेशनल हाईवे टू इम्फाल दिमापुर लंबी द टेक तकाइदन ngasi changsilakre sing amadi tamgi tongan tongan from the check point samga nifu humdoi hangdokhiba ga loina state asigi tongan tongan from sing da thokiba thodok sing da cn neva mioi sani ga nifu ga nipan phagat pangamkhre tonga amadi semjin sajan ba video sing da miyam na thaja biganu haina manipuri police ke serola sina phongdorakli अदुगा मथंगे अपडेट असना खुलंगाकपा अमदि अरामबाई टेंगोल की मसा सिंग लाइक तंबदा खुदोंगचाब पीगनी आईपीएस लमदम असिदा थोगलिबा लान असिना मरम ओइरगा खुलंगाकलिबा सिंग अमदि अरामबाई टेंगोल की इमुंग मनुंग न थेंगनरिबा अवाबदा खरदा ओइरबा सुमतेंग ओइनबा अमदि पुकनिंग थौगतुना इकाई खुमनबा उत्पो ओइना एकाडेमिक सेशन 2024 की मही तंबदा अरामबाई टेंगोल अमदि खुलंगाकपा सिंगी आंगांग सिंगदि इम्फाल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल आईपीएस ततमलिबा सिंग ओइना अखन्नबा खुदोंगचाब पीरगनी हाइन स्कूल असिगी प्रिंसिपल थोरकपा सेरोल अमना हाइरि सेरोल असिना हाइरिबा खुदोंगचाब असिना नौना तमलक अंगांग सिंग द सुपीगनी मरम अदुना लान असिदा खुलंगाकपा सिंगी अमदि अरामबाई टेंगोल की अंगांग सिंगना स्कूल अमदि बोर्डिंग असिदा मिंगसनबा मतमदि इमुंग अदुगी खुनगाकलिबा मियोय अदुगी अंगांग नि हाइबगी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अमा यूनिट नत्रगा क्लब ना वेरीफाइड तौरबा नत्रगना अटेस्ट तौरबा चे नत्रगना लान की फिजोन छेटपगी ममी ओइरबसु पिसिननबा निंगसिंगजरी स्कूल की माइकैदगी ngамजबा खरदंग मतंग पांगजबा असिबु तरामना लुसिन बियो हाइदि अदुगा मथंगे अपडेट असना लुपा करोड़ 1,137 न सेमगतकदबा इम्फाल रिंग रोड प्रोजेक्ट सीएम न उरेप ओयुंग तमख्रे अपंगबा थीरगा इरांग तौनबा रैली सनबा इंसिनबा तोकपिरो चीफ मिनिस्टर इरांग तौब लेपिरो अपंग थीरग रैली सनब इंसिन बतोकपिरो मणिपुरी थुगाइब कनासु ngमलोय मियाम करिसु वागनु थामापन अहिंग तुमदना इखोय लेंगाक ngakpa kangbu leiri ngak senabigi damakta singkhong singthak amadi anakpa area da IRB amadi police personnel lising ahum gi mathakta thamkhre tampak manung da irang tawbiranu miyamna tampaki lamda ing tappa ohelu manipuri ngakpa na ikhoi gi ithau oige maribak manipur gi damakta kathokpa ngamba isa inaw mayam ama lei vote ka huda bakharna miyoi kaya punsilaga rally amuk satuna irang sagatpa tawganu leibak ki asing ba yeknaba adu सबसाना थेंगनरगनी हाइन चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे वफम मसिंग असि पासो केंद्र की मनुंग सनबतागेन खोंगबान मनिंग लेकाइद पांगथोकप इम्फाल रिंग रोड प्रोजेक्ट हौदोकपगी थौरमद फोंदोखिबनी इम्फाल रिंग रोड प्रोजेक्ट असि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की
Chentang makada lakadur 2026 ta loisinna pandam thamli ngasigi thorom adu minister Gobindas konthojam haikram dingo Khasim Basum awangbom Niumai Dipu Gangmai MLA Thangjam Arun Kumar KS Ibomcha Ragumani S Kunjakesor TS Joy Kisan S Premchandra TS Santigiloi na Chief Secretary da Binod Joshi amasung lenga ki makok thongba civil official sing saruyaki thorom adu Chief Minister N Birena Makhata na phongdo kibadi sahi taruk ki manung da lamdam asida hongba kaya am lagliba miyam nasu phang uba fanglibani lambi thongi pibam phagatle hana police command uba da kiramba do hojikte police amati miyam ani ki marakta afabamari thamduna ahongba kaya ama purakle sanabagi lamda oribasu manipur na indian na mai purakli mai masin gi lamda su sauna mai paku purakli masin ekoi gi sokhut pagi mami ama taribani masigi marakta kalak mi hong chawba kaya amana mapalde gi sangsilaktuna leibak asibu thukaina ma sokhut pagi lambi asida sangsilakli ba asibu yekhai tingaina ba honari ba asi BJP lenga na pali ba makai di oithokloi masipum namang asi ekoi punna thengnamina duna pun bagi pangkal mapung CM na makata na hai manipur gi lambi thongi phibam phagathan bagi manungsen bangasi dagi tha hum mari gi manung da kohima Landana Tamenglong Power Guwahati Power Pung Taruki Kongset ki lambi miyam da kusin naragani school pagaran si haiba scheme asida paikat laba matung college pagaran si haiba gi thabuk thorom sing paikat pahore tongan ba saukut pagi thabuk thorom sing bu makhata na paikat na ba semsari haiba wafam phongdoki ngasigi thorom adugi manungsa na pasoi kendrogi MLA sapam kunjageso na pasoi kendrogi miyam gi chief minister Haksen gi tengbangi cards ration card widow pension all age pension ujala gi gas cylinder sing su kusin nakhi nakal morom the youth affairs and sports ki minister Gobindas konthojam na phongdoki beda ngasi nauno paikat ka doribe Impal ring road project 80 kilometer yankai ga mathoi ga 0.23 sangbo project ni sem na lambi thong phagat han na bai paikat lagliba tabuk thorom sing asi lamdam asida leiriba miyam na sathok sasin tawbada athubada yoba ngamdaba kaya ama yohon bangam lagani noise pollution su hantan bangam lagani mahi tampam sang amadi hospital leiba mapada lambi thong phattabadagi upul thokpa amadi noise pollution thokhandaba section thorang su lokut lagani lupa crore lising amaga sadrat humpuga taruk sangna sagadabu project asigi manung da kilometer 9.54 lane oigani masida nakal da foot part thamgani cycling amadi jogging ki track su thamna honagani kilometer nifuga mathoi ga 0.55 na 2 lane oigani kilometer taraga tare na green lane oigani masigi nakal da foot path su thamgani lambi thong phagadhan bagi matung inna mid size ki oiba electric rickshaw amadi electric bus su sarhanaba sem saragani prajamyam gi support yaudana saukhat thorangi thabuk sing asi paikhatpa oithoktabana miyam na sulengak na paikhalak liba thabuk thorom sing thauna hapi dun apunba pangalni haibadu nasi haiba wafam su phongdoki